Эфирда чывашен кларама маллады затпар. Юлашки шулзенже художник сем хазене княгизіне хадырлецы гларны литературы хайне евер паларым пулзадыжы. Вулаганын Анатолий Митов, Владимир Агеев, Юрий Матросов, Анатолий Рыбкин, Георгий Фомиряков, Паллы чываш үнержизен хайне евер шушлавебе паллашма майбульжы. Шидес вғытра Станислав Юхтар книги икон шуде гурмалла. Шак улықшаран, шак тавралы шедендерне Станислав Юхтар үнерше. Паэнхигунда шак шыре, шак тюбене сынарлаза бурнать художник. Анжақ ебір унын хайлавзенде пать урықтенде гуратпыр. Станислав Юхтар хойжурал союз не алда, шербер айненде вармышутра бурнать. Ирехтарза сывлым дебетень уда шулать, вранаган хевель шудынди тесень вылявне пиржине кушарма васкать. Хрещенен перечеде ютмаруншын. Унранда ытларах үнерче вырынды депутат полнумай, аялши нынь куленхи бурнышнече молода сижень вайхумадового чидереть. Тван ялда щучандалга шивых пурынны художника йохен дымарысене туйма булушать пулас. Ну, ку таврал мансупкавыл. Художник был югерин жохне гана художник мар, был шутлаза жүретет, нумай жохне. Кистик пегана югермеш был, он пушрамалдан шуралмалла, чонра пуша югерчик шуралать. Ира дуда, юра дуда, онда пурнышта, онда вилем деде шаван видер кларас пулать. Шавна, авыл мештан гилет был паллах, мен печекрен тымарсин чен гилет. Художникын паянхи сынарлы курме, ажалықри асамлы саман сентен чымырданны. Иртне мәрін утмылмыш чүлісенже, авалхи тенбечихынны чын жвашлат тенже, тымардан сәткен илседыныха. Халапсембе мифсем ажа үстінінже ирікленех пурныш юхімебе бірлешне. Шүлде тада аялды тенжесен ыр усал хвадысем, куленхи бурныша шайлаштар забыны, пәдекрен лайха наджардан уйырса илме. Комыл себе тенжен таса булма. Сваплы вырынзене хисеплемехынықтарза үстерне. Ваттызене асынмалы, аслы дуруба калашмалы шак таса вырынзем Станислав Юхтар художнигін перешіне халь тарын жуғышлы үгердік болса күшәші. Нешедерзе келін жоқне, онда пыма хораттымырчы, онда яланақ мойыр нумайчы, яланақ шырлачы, ялда комбазем, анжақта ша вырына пыман. Мәжіндезен пере аслызем каланы, ку кемелле мар вырын кунда юнажар шавабур. Шынзене жағында пыдарных үшін парне жағында кезе жағашы. Жақынде шаржын жиынде бір пілменмен жын барне жағашы. Анжақта перекаланы ебір әнене. Чынағақта вара шақ вырында ебір кышкына шиклерек шүрейне. Художниган хадлеген кенегерек аласабамалы темен жүхлех. Тюрбе анавал хойширмас, ку ансат марыше мошыры Елена Янька Михайлова хойшине илне. Халевесе миккеше пір-бір картины шинжен кунен шерен галашашы. Иртнелі хрепілдерішлі самансене аза илеші. Елена Викторовна хойде үнерші бұлнымай убышкине авананланать. Анжақ она мошырын тенжи вәшехерри сыру жылсабыны тіліндерме брахмас. Хуш про картину зинже, он картину зинже, эпшамбек варттын гуш курат тоже. Раз как будто пахсаильни волта цинже жинже. И раз шамна үгірзебана. Она дуя спать. Вот үгерме вол теплин булдарать, пюрт лартма теплин булдарать. Кролик пахмая, кролик чиппизы не вестерме, теплин булдарать. Булдарулда жин вол таштат булдарулда, шамбек тешевец. Юхтарын тілінмелі хайлавзенде тенде ушлыхе. Шылдырзембе планетасем хургайық шулі. Ку инже трен бұқсан. Шивыха бұрса кашни веде бұнжа асырхама бұшладында тингерзе бұқнышем шәне сизем ұшылашы. Космосым лехенден күшімне халапсембе чын бұрнышри сынарзем үгердіклензе дұқма бұшлашы. Ушлыға юрада сиде Станиславын мін бітікренех шав. Халиде телескопа пірмая шырлеге дүбене сынаганскер шак самантра гурнаган Юпитер шинжен сеге дүбе галасабама бұлдарать вал. Шумынде иге шулдажы бұр, ике мар вище, ике жы шумынде тада депре айкенерех. Он шумынде те бір пәдік шалдыр. Тілінсе каймала. Шалдар турдать ол хайбатне. Она пілмесінде меншін. Тень был урық тінзе, урық курым, урық шығынузем. Бұл мана шав вортынлығы бе азамлығы дұрдать. Бұл пұрнышыра темле вот илем күреде бұл. Вортынлық бұл. Меншін шын шалдар батне дұрдынат. Перешамбек тузаяны едеме. Пен пәлес келет шавна. Вот бір қошне пәлмет пұлдыраймас бір, на пен хоть туя аз келет кыштақта болейн.
Шенегенеге духичень, перем пулдаролы хушканя, Станислав Юхтар художник пулдаролыхин вартылыхне тептеген фильмда хадрлесе сидереха. Чеваш Вали Марина Корягина, Владимир Синдеев.